Football Titi part zaruk somli parukna ngai thavele donta ila John Obi Mikel Chelsea player Thin Khan Toni Kroos hi ata sangvak lova tihian asoyani kha Toni Kroos hi player van tlang ani kei kha ani ai hi chuan ka thada izok kan dang lamna chu kei chuan Real Madrid tan ka khel ve lo kha ani Real Madrid ta na khelte hi thazoka ngai na kan nei tlat thin rilru hi thlak angai Toni Kroos na cho Carvajal Modric ten UEFA Champions League no moi panga an choi ani kha thil fair lo takani a chan chu anni ho khan an positiona a thaber an nei phak lo hle chumi ina a en tir chiang tak chu champion no moi hian thil ni na tak alan tir lem lo ti hi ani heng player te aya thazok an positiona khel player som ka soi ngal thei ati ani John Obi Mikel hi chuan Real Madrid player te Real Madrid player an ni awang maya mulen ngal ngot da san ngal ngot rilru omin asia a chu thalo ati hle inrin ni zan le pathian ni zana te khan in elna sang khel chhun zomania heta hian in khelang sar zuala La Liga Spain League sang bera Atletico Madrid in an mikhwal elche an ne zolova gol khat ve khungin anin he to ka Atletico Madrid tan hian Alexander Sorlotta minute riana gol masroi khungin Madrid club hian point thum hlo chho in be sei hle Marcela minute som pangana Rafa Mir mangin elche hian an sipuran suta Atletico Madrid hian gol dang an khung bel thei tak lo wangin chho bel big lo Marcela in ne tokin point khat ve an lo chuak ta ani Atletico Madrid hi La Liga season kalme ka match ni khel to ni Marcela an la chak mi lawa season thar bul an tran thalo hle an match masabera Espanyol khelmola gol ni gol khata an plom nuin an mani khelmola ngei point kha chau an lo chuak zuya be sei an phakri lawani Barcelona in Levante khelmola point thum an lo chuak shama hun top don nai additional time on goal mangin an chak Levante hi minute som pangana a Ivan Romero mangin ma an shuaya farsa fun pek bela Jose Luis Morales an penalty atangin Levante tan akhung bel zui hun chan vea mol nei tu Levante in sini fine ma an shuaya Barcelona hian Manchester United atanga lona an ho Marcus Rashford farsa fa la chuakin second half ti ratangin Dani Olmo Island vele thunga Barca hian bultan tu an tlarma player palizinga Marcus Rashford chau hi an la chuakani ma se anti sualova minisomli pakwana lamin yamala siam sakatangin Pedrian goal thazeta khunga penalty area pona tangin moizetin athlolut minisomnga panhina Rafinha corner pe tangin Ferran Torres an akhung vele boka Barca hian second half minisari chungin an sipur an su zo mander ma se Barca hian an khung bel theilok lova hun tha an khoral na sa hle anin ne tok maidon ni in alang man hiala ma se minisom ko pakhat na additional time a Levante defender Unai Elgezabal chesualin lamin yamala ball vorlu tau perdik lovin an gola ataulu ta hei wang hian Barcelona hian gol thum gol ni in Levante hi an ne ta Catalan club ro pui hian point thum an hlo chuak ta ani ti hian Barcelona hian La Liga match ni an khel towa chak ve in point ruk an neya season bull an tran tha hle Real Madrid in kai thar team Ivido khelmoala sethum faya chakin point thum an hlo chuak boka Real Madrid hian in khel thunun chungin olsam takin nena an chang he match hian Mbappe an goal ni khungin a goal khung masa jok hi Turkish playmaker Arda Güler siam sak ania an hnung jok hi Brazilian forward Vinicius Junior siam sak ani Mbappe hian La Liga a goal thum a khung tling le der to boka match ni a khel towa goal a khung ve Vinicius Junior an goal khat khung bokin Brahim Diaz siam sak ani thung he match hian Brazilian forward Rodrigo an Real Madrid tan bultan ve bok Marcela minute samruk pathumna lak chua ania Vinicius Junior an athak Rodrigo hi alom lo hlea alom lo zia atilang zui boka achung chang hian soi zui po a hlo hle Real Madrid a chona ma chon adu thu a soi to chungin a chuaka ngem tia rin hlel lo reng ania hei wang hian tuntuma alung oi lo le zel te hian boruak asiam lian zualani he match hian Liverpool atanga anlak lu thar Alexander Arnold an Real Madrid tan bulatan lova hun top don haya lu tirani Real Madrid hian La Liga a match ni an khel ta a chak ve in point ruk an neya goalie khung toin goal an la chhuami lo La Liga a hian team som ni anin ela
tun season a match day ni na thleng chau ma sela club pathum chawin goal an la chhual lova Villarreal Real Madrid le Getafe te an ni ti hian La Liga a Villarreal Barcelona le Real Madrid ten point ruk theuh an nei ta a table chung lama an om mek Italia Football League Sangber Serie A kheltran anita boka in khelang sara champion line Napoli in khualmuala Sassuolo sini final nea he mecha hian minisom basarina Napoli midfielder poimo Scott McTominay an goal hmawroi khungin second half minisom nga pasarina Manchester City atanga anlak lu thar Kevin De Bruyne an Napoli goal ni na akhung velea minisom sari pakwana Sassuolo player Ismael Kone an red card choin Sassuolo hian player tem zogin atop an kharani he mecha goal masazok khungtu Scott McTominay hian kum in sangni somni panga a hian Serie A B ka goal som akhung tling ta dera chuwangin European Top 5 League ka kum in sangni somni panga a hian McTominay aya midfielder goal khungtam an omri lavani Kevin De Bruyne hian Serie A debut mecha goal khung hala Napoli club chanchina an midfielder thar Serie A debut mecha goal khung thei player pathum na anita bok Italian club langsar AC Milan le Cremonese in machona Miquel team Cremonese goal ni goal khatin an chaka AC Milan hian goal chhuak masai minisom ni pariana Federico Basirotto an Cremonese tan goal masoi khunga first half additional time minisom li parukna AC Milan hian Pavlovic mangin an shoot mase second half minisom ruk pakhanna Federico Bonazzoli mangin Cremonese in an goal ni na an khung zuya goldang lubel lovin Cremonese goal ni goal khatin San Siro a AC Milan laka an chakani he mecha hian AC Milan hian ball an changtam hlea in khel thununin goal khungna hun tha po anin siam tam hle Milan hian goal shot tum somni pali lai an nei lain Cremonese chuan tumli chau goal shot an neya ma se hun tha nei tlem zok hian an hun tha nei an mangtangkai ta zoka point thum an lo chuak Juventus in an Miquel Parma sini final ne thunga an player thar Jonathan David an goal maswai minisom nga pakwana khungin minisom riat palina Dusan Vlahovic an goal ni na akhung vele boka Vlahovic an goal ni na akhung malok hian Andrea Cambieso Juventus player in red card achoya Turin club hian player tlem zokin atopan khar heti chung hian an goal veng him tluan thein Sydney Fire chakin point thum an lo chuakani Arsenal captain Trin Cesc Fabregas sakai shuai komo point an Miquel Lazio Sydney Fire an ne ani Germany League Sangber Bundesliga a Frankfurt in goal khatin Werder Bremen an nea in khelzoa atlom zok Bremen captain Friedel le Frankfurt player Zetar ten kor anin thlenga Friedel hian Frankfurt kor Zetara pek hi ahangal tichuan reporter ina komzuina a kor ha katangin Frankfurt player a angai zuya point thum in lo chhuadana ilom to kem tiin atlom zok Bremen player Friedel hi azota Friedel hian keichu Werder Bremen player kani tin a changa an lar zui hat ani Bundesliga match danga Erik ten Hag ka kai shoi Leverkusen an tlom nga la an Miquel Hoffenheim in goal ni goal khatin an ne Leverkusen tan Liverpool atanga an lak lu thar defender Jarel Kwansa an minute rukna goal maswai khungin Kwansa hian Leverkusen tan Bundesliga a match a khel masak ber a debut match a goal khung nga lani Erik ten Hag in Leverkusen Bundesliga match a khel pui masak bera atlom puya a ming chiat a bel cha FC St Pauli le an Miquel Borussia Dortmund te goal thum ve khungin anin ne tok boka he mecha hian Dortmund hian tum thum lai goal khat margin in ma an ruai masa ma se St Pauli hian an shoot zela atopa point khat ve a an lung oi atul pha ani Dortmund hian minisom red pangana red card an choi boka an defender Filippo Mane an achoi ani France Football League Sangber League 1 a po match day ni na khelzo ani ta heta hian PSG in Sikhal Fire Angels an ne nuwa Marcelin goal nga goal ni in Paris FC an nea nisin goal thum goal khata Auxerre ne in Lyon in Sithum fa in match an ne boka in khelang sardanga Lille Sikhat fa in Monaco an ne bok ani English Premier League a match day ni na khel chunzom ani boka heta hian Bournemouth in Sikhat fa in an Miquel Wolverhampton an nea golom chun hi minute lina a Bournemouth player Marcus Tavernier khung ani Bournemouth hian match ni an khel to tum khat chakta in tum khatan tlom thunga point thum an nei ani Wolverhampton ero match ni an khel to an tlom ve a Wolfian goal nga lai an chua goal an la khung mi lo bok
Burnley in Sydney fain Sunderland an neya Burnley goal ni te hi minute somli pasarina a Josh Cullen a khung le minute songret pariana Jadon Anthony te khung ani Burnley le Sunderland te hian match ni ve khel to in point thum ve an nei ta mek ani Brentford in sikhat fain Aston Villa an neya golam chun hi an player thar dango watara a minute som panina a khung ani ti hian Brentford in match ni an khel to tangin tum khat chakin tum khat an tloma point thum an nei mek ani Aston Villa ero match ni an khel towa tum khat draw nei in tum khat an tloma point ruk lo chwa thea tangin point khat chau an la lo chuak Manchester City le Tottenham in machona goal ni lutin mi khwal team Tottenham hi Sydney finance chaka minute samthum pangana Tottenham hiam Brennan Johnson mangin ma an hruaya first half additional time a Manchester City goalkeeper thar James Trafford chasualin goal an chua pha a Joe Palinia Tottenham ina bayena tanga lona an ho player in an goal ni na akhung ani he matcha hian City hian ball an changtam jok nge ya ma se lawom lo jok an ni Spurs in goal an khung ma in City hian Marmus mangin hun tha an neya ma se Egypt forward finishing that lo tuarin ma an hruai thei lova Tottenham in counter attack atanga goal an khung nuwa City hian an goalkeeper thar Trafford chesual an tuar zui le ta boxia City hian Tottenham defending an thial hlei thei lo boka Tottenham hian hlawom thei laia City an dang chat thiam le Pep Guardiola nuaya Manchester City game smooth le abu ang thlap ti thei deuh thaw kan hmu thin kha kan hmu ta lova an player le thar te hi an that viau rualin ama a City player hmunam thin te kha an la phak chi alo in siam rem thret an ngai na lai a om ni po in alangani Tottenham ero an taima hleya an ti duran chiang boka an thorim le film khurra an seng ta bokani Pep hian a coaching career a Tottenham laka tumsom atlom na ania Liverpool laka tumsom tlom tling to bokin heng club pahni hi atlom ngun na ber an nia club dang laka voisom tlom tlin ala nei mi alo Tottenham le Liverpool te ero angam lo ngun le English champion ni tum Arsenal in an me Quality United kai thar team an dim lo hlea singa finance of Arsenal tan Durand team bara minute somthum palina gol maswai khungin set piece atangin team bar hian goal a khunga first half additional time minute somli parukna Bukayo Saka an goal ni na khung vele in hun chan vea Arsenal hian Sydney fine ma an hruaya second half a goal thum khung belin hun tirla minute somli parian na an striker thar Victor Gyökeresan velam sira tangin penalty area a bola lu puya Leeds United defender te kara thiam taka ball siam remin goal thatak akhungani hemi nu minute somnga parukna Durand team bar bokin Arsenal goal li na le he matcha ama goal ni na akhunga additional time minute somko pangana Victor Gyökeresan penalty atangin Arsenal goal nga na akhung zui ani Arsenal hian tun season a an home match masaber ni in an chak chiang leya phu takin point thum an lo chuak an player pathumin goal an khunga goal an khung dana set piece open play le penalty te atelani Victor Gyökeresan goal ni akhunga Arsenal fans ho mu chak ber pol kha ania an mutange ya ama sajok phei khachu sial takani an Dutch defender Durand team bar hian goal ni akhung ba ka assist pakhat anei tela goal thum luna ain rol khawang khan English Premier League B ka Arsenal defender match khata goal thum luna a in rol vek player pathum na ania ama in na chomon ri le Cedric Soares te khan hetiang su nu hi an lo nei to team bar hi apathum na ani Max Dowman kha kumsom panga le ni sani samthum panga a upa ania khawang khan English Premier League ka kumsom paruk pumma a in lan thei player pathum na ania ama in Arsenal player vek ithan wanari kumsom panga le niza somrel pakhata upani in ain lan towa Leicester City player Jeremy Monga kumsom panga le nizani samsari pakhata upani in ain lan to boka Arsenal rol thar duo Max Dowman hi apathum na aron nita ani kumsom panga mi Dowman hian penalty lo chuakin Gyökeresan ming that zuanan amang tangkai zuya Arsenal rol thar hian atho hlok le achevel te kha adik vei thlupa liamin atibuai lova mani ain thunun thathei ani bok chuan alaturu viau mai thei Arsenal tan ezela in khel lo ma sela Arsenal kor hain ain lana Leeds United an machon tum hian fans ma a phau chua ani eze hian pal maktadwe somrukin Arsenal azoma heta hian add-ons pal maktadwe riat atel kumsom ni pariat mi Crystal Palace player poimo thin hian awang lai amang meka
asan wang lain Arsenal hian an la lut ta chata Arsenal squad ati cha zual don ta ani Arsenal hian singa faya Leeds United an sobba ka Max Dawman a theina te engemaw chen an lan tir thara eze an pho chuak boka chanchin lom om tam tak an nei rual hian an lomero akim lova an team captain Martin Odegaard first half khel tluan theilovin a in hliama Odegaard hian adaratina a lak chua ani an player poimo dang Bukayo Saka po second half minute somnga pathumna lak chua ania hamstring hliam anei ni in tarlan ani Arsenal hian an player poimo Kai Havertz te Martin Odegaard le Bukayo Saka te hliam awangin an chan taria Kai Havertz hi a chol reidona Odegaard le Saka te hi an chol chen tur het hubo seila hian ala chiang lova anni baga hian an player thar Christian Norgard po hliam anei awangin Arsenal hian an la chhor thei lova Gunners hian match day thumna Liverpool an machon don boxia chu wangin an player poimo in hliam Odegaard le Saka te hi an dam man lo le zelani phei chuan Mikel Arteta naw te hian an that dan berin Liverpool an machon thei don lovani in kheldanga Crystal Palace le Nottingham Forest te goal khat ve ve khongin anin he to ka Crystal Palace hian minute somthum pasarina Ismaila Sarr mangin ma an hruaya Nottingham hian minute somnga pasarina Callum Hudson odoi mangin an sut vele ani anni pahnih hi English Premier League ka anin machon na hnung tumruka tumnga zet anin ne tok ta bok Merseyside club Everton in Sydney fain an mikhwal Brighton an nea Everton ta minute somni pathumna Iliman Andian goal ma hruai khungin second half minute somnga pahnina James Garner an akhung bela Everton goal ni te hi Manchester City atanga lona an ho Jack Grealish a siam sak niin Grealish hian Everton tan a thaw hlok hle Everton hian an stadium thara English Premier League match an khel ma sak ber ani awangin goal ma hruai khung tu Iliman Andia hi Everton Stadium thar Hill Dickinson Stadium a goal khung ma saber ania record khum thei to lo tur asiam ani London club Fulham le Manchester United in machona goal ni aluta Fulham khelmola hin United in ma hroi ma sain second half minute somnga pariana on goal mangin ma an hruaya Brian Mbeumo corner pad United defender lani euro an tawin goal zone a ball kal lo ma sela Fulham striker Rodrigo Muniz atau pera tichuan goala ball lut zuin Fulham striker hian an lama ati lut pal ani Fulham hian theitop chuan Norzui Zelin Minisom Sari pathumna substitute player Arsenal player thin ni box mid row mangin an sipur an suta goldang lu bel talovin point khat ve ve team pahnih te hian an hlo chuak ta ani he matcha hian Manchester United in first half a penalty an hlo chuaka ma se Bruno Fernandes an goal kham chunga a hlo chuak kha wang khan first half a ma hruaina hun tha an nei an bo pela kha penalty khan soizui po a hlo hle United in corner an pet atanga thleng ania penalty area a om Fulham defender Calvin Bassey khan abula om Mason Mount athal thuai maya ballin an omna zone a thlen ma a thil thleng nima sela VAR manga endik ani he thil a thlen tira Fulham ani lova anin khel zui zel hun po akal tam man angreng hleya ma se VAR manga endik zui zel niin anuwa match referee in thutlukna asiam zuya penalty spot akok soizui ero alhoa engwanga penalty petange ti zona te po atam hle he penalty pek anni chan BBC na ati chua chuan season tran ma in referee chief Howard Wepan asoi fia vek towa chuta chuan penalty area mun sang sanga in man be lam hoi a thleng thin chunga chuan leya in thal throi khopa thaman na satna awmani chuan ball atel lawani point chu fola lak turani tiania Basi khan Mason Mount kha athal thruai mai sia ngun taka an en nuwa hemidan mang hian United khan penalty an hlo chuakani ma se penalty turani lautia soisel tu an tam hle thau Fulham le Manchester United in netok na matcha hian United manager Amoriman a striker thar Benjamin Sesko bulatan tir lo le peka bencha da in second half a alu tir ve chawa bultan tuwa tlar ma a Matthews Cunha Brian Mbeumo le Mason Mount te an omani Mason Mount hi kumsan hi somni pathum ni puilaya paun maktarwe somnga panga mantling theitura an leania kumin ni puilain Matthews Cunha hi paun maktarwe somruk pani point panga sengin an leya Mbeumo po paun maktarwe somruk panga sengtling theiturin an lei heng bultan tua ada player pathum te man hi paun maktarwe za somriat pani point panga atlinga ben changa alu tir Sesko man kha paun maktarwe somsari pali ani boka an pali man hi avain
pawn makte doi zan hi somnga paruk point panga atlingani an machon squad pumpui hlutna hi pawn makte doi zan hi somli pakhat ani thunga ma se Manchester United hi khel chhejok goal bo na lo jok offensive play mumal nei lo jok anni United kai shwai tu Ruben Amorim hian nikum sang ni somni pali November thla khan Manchester United azoma tun thleng hian in elna sang sanga match somli palia akai shwai to chuta tanga asul nu soilangta ila Amorim hian United hi match somli pali akai shwai to na atangin tum som pasari achak puya tum som pariat atlom pui thunga tum kwa draw an nei player som thum pathum match somli pali a khel pui to hian a hmang tling to bok ani tichuan percentage sanga lakin Amorim hian United hi za somthum pariat point paruk pathuma chak puya za somni point pali panga draw nei puin za somli point pakwa bial an tlom ani Amorim hian United hi English Premier League ka azonin ala chak pui mia lo boka English Premier League B ka hian match somni pakwa kai shwai to in tum sari chau an la chaka tum sari vek draw nei in tum som panga te meu an tlom to English Premier League match somni pakwa atang hian point somni paria chau an la hlo chuak boka match tina point khat an hlo chuak phak lovani English Premier League ka United hian Amorima kai shwaina hnuaya goal somthum pathum chau an la khunga goal somli pali lai an chhuatling to thung hengte awang hian Manchester United tran tu te tan Ruben Amorim hi angai nat omri lo hleya ma se United club how tu te hian Amorim hi in siam remna hun an pezel do na a in siam that thei an la be sei fan ani USA lama Tottenham captain Thin Son Heung-min point a club thar US club Los Angeles FC tan MLS a goal masaber free kick atangin moi setina khunga FC the last nen goal khat ve ve khungin anin ne tok Son hian a club thar tana match a khel tum thumna ni in khel zoa soin MLS a ka goal masaber ka khunga wangin kalom hleya ma se keima chuan team hi apoimo zoka team in point thum a mu hi ka ngai poimo berani chu wangin point thum kan hlo chuak zo lova kalom lo tak zet atia German forward Thomas Muller kum samthum pangami point a club thar US club vek Vancouver Whitecaps tan MLS a goal masabera khung ta boka additional time minute za palina penalty atangin goal thum goal nia St. Louis City laka an chakna goal a khung Thomas Muller hian a hmain match khat a khel towa ma se bench atanga lut niin tuntuma ero bultan tu zinga atela bultan tuwa atel masak bera hian captain armband a hrenga chakna goal a khung ta bok Saudi Arabian club ten elna Saudi Super Cup chu mor bok anita heta hian final match ha Cristiano Ronaldo khelna Al Nassr le Riyad Mahrez le Ivan Toney te khelna Al Ahly anin machona mini somli pakhana Cristiano Ronaldo an penalty atangin Al Nassr ma ashwai puya ma se first half additional time ma AC Milan midfielder Thin Frank Kessian Al Ahly tan an sipura sut second half a goal khat ve an khung bela mini somriat panina Inter Milan midfielder Thin Marcelo Brozovic an Al Nassr ma ashwai puile ma se mini somriat parian na Roger Ibanez Roma player Thinin Al Ahly tan khung velein an sipur asut zowa chakjok anom theitak lo awangin penalty shoot out mangin chinfel an nia penalty a hian goal nga goal thumin Al Ahly hi an chaka Saudi Super Cup a an champion ta ani Saudi Super Cup hi club pali in elna ania tuntuma po hian Saudi Arabian club pali in lanin Al Ittihad Al Qadsiya Al Nassr le Al Ahly te an nia semi-final atangin match khel tran ani semi-final paltlang team pahnih Al Nassr le Al Ahly te hian a hmor bokin Al Ahly hian champion no moi an choya Cristiano Ronaldo le athian ten an be sei no moi an choi thei talovani Cristiano Ronaldo hian Arab Cup Champions Cup a Al Nassr a champion pui towa abag in elna dang a khel puya ala champion pui lo zela a be sei hlotlin na sang jok ala puitlin lovani ma se ama big ero aro pui zual zel thowa Super Cup final match ha goal khung le ta ka wang hian aro puina bel cha ani Cristiano Ronaldo hian a career a club sang pali Manchester United Real Madrid Juventus le Al Nassr tan goal za a khung tling ta veka anram Portugal tan po goal za a khung tling to boka chu wangin Ronaldo hian record thar asiama club sang pali ba ka ram tan goal za khung tling vek thei masaber ani Ronaldo hian Saudi Arabian club Al Nassr hian ain be se angin champion no moi choi hlei theilo ma sela mimal su nu ero anei thaleya
Al Nassr tan hian Saudi Pro League ka match somsari pasari khelin goal somsari palia khunga assist som paruk anei tela AFC Champions League ka match som pasari atangin goal som palia khunga assist tumni anei tela European club tana khelaya Mr Champions League anti thin hian Asian club tana khel nuwa po Asian Champions League ka su nu anei thale Saudi King Cup match saria goal thuma khunga Saudi Super Cup match ruka goal thum khungin assist tumni aneya Arab Club Champions Cup match ruka tangin goal ruk akhung boka tichuan Al Nassr tan hian match za som pathum khel toin goal za akhung tingta assist som ni nei telin match za som pathum atangin goal contribution za som ni anei ting derani Ronaldo hian Manchester United tan khan match zathum somli paruk khelin hun ni aman chung hian goal za somli panga akhunga assist somnga pasari anei tel boka match zathum somli paruk atang hian goal contribution hi zani pani aneyani Italian club Juventus tan khan match za somthum pali khelin goal za pakhat akhunga assist somni anei tel boka match za somthum pali atangin goal contribution za somni pakhat anei tichuan arau puiber na ti thei Real Madrid tan khan match zali somthum pariat khel manin goal zali somnga a match khelsat aya tam goal khunga assist za somni anei tel bok match zali somthum pariat atangin goal contribution goal khung le assist anei belkhom hi zanga somsari atling hem maya Ronaldo hian Real Madrid a hian sulnu ro puilutuk anu chia ani Ronaldo hian akhel tona Sporting tan chau goal za akhung tling lova Sporting tan khan match somthum pakhat chau khel manin anau panzua laya akhelna ania goal nga akhunga assist tumli anei telani Anram Portugal tan hian match zani somni pakhat akhel towa goal za somthum pariat khungin assist somthum pasari anei tela match zani somni pakhat atangin Portugal tan goal contribution hi za somsari panga anei tling to ani Indian club ten elna upato tak mai Durand Cup po amor bo kanita final match ha Northeast United le Diamond Harbour te in machonin Mizo player engemosat inlan na hian Northeast United hi goal ru goal khatin anchaka Northeast hian minisum thumna aktar mangin man shuaya first half additional time gogoyan khung belin second half minisum nga na ngasepa mana khung bel boka sithum fai man shoi nu hian minisum thum pariana golan chua Diamond Harbour tan Masenan ansipura su 10 Masen Northeast hian Samperio le Rodriguez Baka Ajaraye te gol khung mangin gol thuman khung bela gol ru gol khatin olsam angreng takin Diamond Harbour hian neya champion ta ani tuntumin elna hian gol khung tamper chu Northeast United player poimo Aladdin Ajari hiania gol sari akhung hein elna Durand Cup hian prize money po akeng tam angreng leya champion team hian US dollar noi khatle singli akeng tela chu India poisa in cheng vaibel chekhat point pani pakhat atlingani chu wangin Northeast United hian cheng vaibel chekhat point pani pakhat prize money andonga runner up Diamond Harbour hian cheng noi somruk dong thungin Golden Glove choi moina dong tu goalkeeper thabera than Indian goalkeeper Gurmeet Singh Northeast United goalkeeper hian US dollar sangthum zanga India poisa a cheng noi thum adonga Golden Boot choi moina dong tu Ajari hian cheng noi thum vek dongin Golden Ball choi moina adong tela cheng noi thum dang adong tela chu wangi Northeast United player poimo hian mimal taka ache thana zar zowin prize money cheng noi ruklai adong tlinga heiba ka hian kar pahni adong telani quarter final lut ma se semi final in hlangkai zolo team pali ten cheng noi sompanga theu andonga semi final lut zolo team pahni ten cheng noi somni panga ve andong bok ani zan ina in elna then khat an khelchun zom le don boka chungjinga chuan La Liga dar som pakhat hian Athletic Club le Rayo Vallecano anin ma chhondona dar khata Sevilla le Getafe anin ma chhondon bok Serie A dar soma Udinese le Hellas Verona anin ma chhonanga dar som pani le mini som panga Inter Milan le Torino te anin ma chhondon ani English Premier League match khat khel tura om boka dar som pani le chan ve hian Newcastle le Liverpool anin ma chhondon St James Park Newcastle khelmola in ma chhon turan nia Liverpool hian Newcastle striker Rin Roll Alexander Isak laklu andua Newcastle hian anshal mai phal lova amanatan sum tam takan phuta Liverpool in Newcastle sum phut zat an the chuak phal lo thunga chutiang boruak kara chuan Newcastle striker Isak hian titawin
club tan inlan atum to lova an boruak chetak kara zan ina hian anin machon dona isak awanga club pahnih chungchang boruak almek nen zan ina anin machon tur hi tumdang zong ain en achak om thei hial ome transfer lam hoita ila Tottenhamin Italian club Como tana khelmek Nikopas hi Euro maktadwe somsari senin huamin leyandila mase Como inan nol Nikopas yen Como a chamadua Como point anshal phal lavani Real Madrid point an be se ni in soyania mase tuni puilai hi chuan an lak lu thei arin omlo mase Real Madrid hian Como hnena Nikopas anshal khan leile theina Euro maktadwe som anda tela chu na kumsan hi somni paruka anung dona hemi mang hian Real Madrid hian lakir le andurin ani UEFA European Under 21 Championship a England champion puitu te jingami Jonathan Rowe chuan Serie A club Bologna azomta ani hi Marcel player thin khanin Marcela a teammate Adrian Rabiot nen anin sual chiam maya kan soilan to kha wang khan Marcelin shaltur lisa anda shalzui ta in Italian club Bologna hian kumsom ni pahni mi hi pawn maktadwe som paruk point pariat velin an leini in tarlan ani kumsom ni pahni mi hian Bologna a hian kumli dai contract aziak West Ham United in an midfielder Edson Alvarez Turkish club Fenerbahce lama lonin an kaltir taboka angeta in lei theina turin thu an thlung telbok Mexico player poimo kumsom ni pasari mi hian kumsan hi somni pathum khan Dutch club Ajax atangin pawn maktadwe somthum panga in West Ham azoma mase West Ham hian Colrate lovin lonin Turkey lama an kaltirani ani hian West Ham tan match somsari pathuma khel mana goal ni khungin assist tumthum anei manbok BBC na transfer thuleng atarlante ngai thak chunzom ta ila heta hian independent in tarlangin Manchester City forward Savinho hi Tottenham in laklu antum chunzom zela Tottenham boss Thomas Frank hian kumsomni pakhan mi hi laklu adu hle Thomas Frank hian eze laklu nge adua mase Arsenal in an lak khala chu wangin Savinho hi chu chan ngei adua club lampo anorna hle ni in tarlan ani heti lai hian Talksport in tarlan dan chuan Tottenham hian Savinho hi pawn maktadwe somruk point pasari vel the chu in huamin laklu antum don Spanish chanchinbu marka in tarlangin Manchester City Arsenal le Liverpool te chuan Real Madrid atangin Brazilian forward kumsomni palimi Rodrigo laklu antum chunzom zela mase Spanish club ro pui Real Madrid hian officiala leidilna anladong lavani Melin tarlangin West Ham chuan Brazilian attacking midfielder kumsomni pasari mi Lucas Paqueta hi chel nge yandua tuna hian Tottenham le Aston Villa ten laklu antum Football Insider in tarlangin Tottenham ina laklu antum mek Monaco player French attacking midfielder ni bokum somni pathum mi Magnus Aklitz hi pawn maktadwe somli pasari point panga in alei theidona akhel mek na Monaco hian hetiang zat hi transfer fee an pom thei tur thu antar langni in Football Insider hian asoyani iNews in tarlangin Newcastle chuan Liverpool atangin Swedish striker Alexander Isak kumsomni pangami leidilna don le ngei anin beiseya mase Liverpool lam hian thom an nei thadu lo hle Guardian in tarlangin Manchester United chun kumsomni pathummi Belgian goalkeeper Royal Antwerp tana khelmek Sene Lamens an lalu hnai zela anin dormek na ma an son zel ani Sky Sports in tarlangin Chelsea chun Manchester United le Argentina forward kumsomni pakhan mi Alejandro Garnacho le RB Leipzig Dutch midfielder kumsomni pani mi Xavi Simons te laklu ngei antum chunzom zela mase tun thleng hian inremna tluanting anla nei theilova transfer kongka khar Nigel Marcela Chelsea hian laklu man ngei ero anin be seifan ani Athletic in tarlangin Leeds United chuan kumsomni palimi Belgium forward Largi Ramazani chu ama be tu Spanish club Valencia ador phalsak ani Melin tarlangin Arsenal chun kumsom parukmi Irish midfielder thang duang tak Victor Ozianvuna Samrock Rovers tana khelmek an lalu dona athupungin inremna an nei puito ani Italian journalist Fabrizio Romano an tarlangin Paris Saint-Germain goalkeeper Gianluigi Donnarumma chuan Manchester City zom turin athupungin inremna an nei ta a club pani Manchester City le Donnarumma khelna PSG te transfer fee chungchanga anin dor zui mek ani Romano ina atarlante soichun zom ta zelila
Leverkusen defender hin kapi chuan club chua san adua Premier League club zom adu ni in tarlan ania kumsom ni pathum mi Ecuadorian defender tha hian du tu anei tam hlea Premier League club engemaw zatin an be seimek ani ole khatichin kha tun tuma football ti kan ngai thlak the chin chu nile photro se